bestera hasiko dugu. Algortako Portu Zaharra Ikurriña bestera doa KE2 mailako estropada hau. Buenas tardes a todos y todas. En este momento vamos a comenzar con la 12ª edición de Ikurriña Algortako Portu Zaharra. Eta ja, urteta be, hasi dira lanean, Iberia lehenengo kaletik, Zumaia bigarren kaletik, eta Kolindres hirugarren kaletik. Izan atzoko jardunaldian, txanda honetan nagusi Kolindres izan zela, atzoko jardunaldian, ondoren Zumaia be geratu zela, eta hirugarren Iberia eta gaurkoan zer gertatzen da, eta ontziak prestatzen direnean, hasiko dugu bigarren txanda be. Kontrakoagoan izan, kasu honetan, Oiartzun izango da lehenengo kalean, bigarren kalean, prestatu mesedez ontziak. Sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Vamos a disfrutar la regata en modalidad contra reloj. Ya tenemos en juego la primera tanda con Iberia, Zumaia y Kolindres bogando ya, acercándose ya a la mitad. Así dirá Arania. Oiartzun lehenengo talde haure barria dugu liga honetan, eta esan genki gainerutako arraun mundu honetan, Donostiarra bigarren kaletik, eta laugarren kaletik Bermeo be. Zumaia bai Kolindres eta baita ere Iberia, bat bi hiru kaleetan, eta aurten dabeia Oiartzun, Donostiarra eta Bermeo, bat bi eta lau kaleetan. Ya tenemos 6 embarcaciones en lista en esta 12ª edición de la bandera Algortako Portu Zaharra. Recordamos que han salido Iberia por la calle 1, Zumaia por la calle 2 y Kolindres por la calle 3. Al de 3 minutos aproximadamente han salido Oiartzun, Donostiarra y Bermeo. Y se acercan ya las primeras 3 embarcaciones a esa primera ciaboga, a esa primera referencia.
ride with them Indiana boys on an Indiana night. A vista de pájaro, ikusiko dugu hemen asuntut. Hiru ontziak, lehenengo hiru ontziak, ziadoga emoteko prest, azkeneko metroetan sartuta. Se acerca ya las primeras embarcaciones, esa primera maniobra. Bai. Hortzea hiru ontziak. Heltzen. Kantorriak prestatzen ziago hori emoteko. Eta Zumaiak emon deguela. Kolindres be hortze ziago hartzeko prest. Eta leheniko kalean datorren irudia, arduratuago, hortze sartzen ziago arantz, maniobra prestatzen patrulla. Hortze maniobra egiten. Que Zumaya coge la delantera en esta primera maniobra, en este primer largo. En el momento alto tendremos esos tiempos oficiales. Eta Iberia que le hemos dado se aboga. El tiempo realizado por Zumaya, 5.24 tiempo para Colindres, 5.55 tiempo para Iberia. Hortze ba, denboran. Lehenengo postuan Zumaya be sartu da lehenengo maniobra horretan, 5:20 egin dau Telmo de Unontziak, bigarren sartu dana, hirugarren tarekin, largoan, zokoian, Colindres izan da, 5:24 egin dau. Colindresen eta atzeratu da Iberia taldea, Iberia ondia, 5:45 denborara. Tiempo de referencia, tiempo a batir por el momento, 5:20, tiempo de Zumaya B. Eta hortze hurbiltzen, ez de iruntziak be. Hene batetik bestera izango duguz denborak, beste iruntzienak be. Lehenengo kartinak, bigarren atxeratuta gut. Hortze zego emoten, parekatuta, bat eta bi kaleak, laugarren kalea, Bermeo emoten dugu atzeratzuago sartzen dela, baina ametik ikusten duguna da. Sartun dira bat, bi eta lau, ia denkorak. Eta Oiartzunek, 5:18 egin dau, 5:18 para Oiartzungo itxaslapurrak,
5.24 Donostiarra, 5.35 Bermeo. Hortze bai hiru ontzi honekin denborak be, oraingoz behintzat lehenengo postuan, lehenengo ziago horretan, Gipuzkoarrak, Oiartzungo Gipuzkoarrak. Bigarren kaletik Donostiarrak 5.24 denbora egin dau, Kolindrez egin dagoen denbora bardina. Eta hirugarren, laugarren kaletik lanean ari den Bermeo izan da, 5.15 temporadas. Ya vienen las embarcaciones en el segundo largo. Recordamos por el momento mejor tiempo en esa primera maniobra para Oiartzun con 5.18. Vamos a ver cómo se arreglan en este segundo largo las 6 embarcaciones. Algo retrasada ya se queda Iberia en esta primera manga. Dura pugna Zumaia y Colindres. Oiartzun y Donostiarra también me parece que no se quiere quedar atrás. Hortze datoz Zumaia eta Colindres eta Zumaia. Emoten dugu Zumaia aurre hartuta datorrela, beran izan da lehenengo txanda honetako denborarik onena. Gogan izan, 5.24 segundoko aldea. Ez dakit ba 4 segundo gongo diren hor. Hortze datoz Telmo Deuneko mutilak, bigarren eta hirugarren kaletik Colindres. Se acerca ya las embarcaciones últimos metros de este segundo largo. En dura pugna, bonita pugna entre Zumaia y Colindres. Hortze datoz Iontzia. Eta atzera geratu da Iberia, atzetik ikusten dugu Oiartzun eta Donostiarra eta baita Bermeo. Euren arteko lehia horretan, gogoan izan erruz emoten dugu Zumaia bai aurretik datorrela eta lehenko sartuko dela bigarren maniobra horretan. Hortze bigarren kaletik Telmo Deun, aurre hartuta lehenengo txanda horretan. Ia ba euren denbora ziago honetan horretzen direla. Edo estutu egin duguela gauzak, Kolindresek emoten dugu, hortze ba, ja! Eta baita ere, hona ziago gien, Kolindres Iberia atzeratuta. Atzetik, Aleia, Oiartzun eta Donostiarra emoten dugu, Oiartzun datorrela ¡Vamos, Colindres! Atzerago ia denborak eskuartean. Hortze daukagu Zumaiaren 10.38 para Zumaia, Colindres 10.41. Ha recortado un segundo Colindres a Zumaia. En ese segundo largo iba a entrar a maniobrar el Club Deportivo Iberia. Hortze ontzia. Bigarren zego bien bitartean atzetik Hortze Oiartzun, aurre hartuta Donostiarrari eta Bermeori. Eta hortze ba, zabal maniobri Iberiak. Eta euren denborie, 11.41 para Iberia. Por el momento mejor tiempo para Zumaia B, 10.38. Hortze dator Oiartzun, lehenengo postuan, bigarren txanda honetan. Atzerago Donostiarra eta atzerago bigarren postuan, nahiko argi kasu honetan bigarren postuak. Oiartzun nagusi, bigarren Donostiarra eta hirugarren Bermeo laugarren dagoen. Atención a Oiartzun, parece que ha incrementado esa ventaja de 4 segundos que tenía la primera maniobra. Hortze dator Oiartzunarra lehenengo urtean lan ederra egiten, lehenengo urtean ere ibai honetan. Listo, Oiartzun. Zabaletik, ziago gie, ja euren denborrie. Ia Donostiarra orain. Donostiarrak ipinago, ziago gie hori. Eta orain Bermeo izango da, sartuko dana. Adi Bermeori, hortze datoz Bermeotarrak. Ziago gie emoteko prest. Eta Bermeok ere ja. Ia denbora ofizial horrek. Hementxe daukagu Oiartzunek 10.15, Donostiarrak 10.44 eta Bermeok 10.18.
10:35 tiempo de Oiartzun, 10:44 tiempo de Donostiarra, 10:58 tiempo de Bermeo. Horrez dira oraingoz denborak, eta denborarik onena oraingoz behintzat Oiartzunek lortu dau 15:15 denboragaz. Bigarren maniobra honetan Zumaia dugu 10:18ko denboragaz. Hirugarren kasu honetan izango zen Kolindres 10:41ko denboragaz. Donostiarra laugarren 10:44ko denboragaz. Bosgarren Bermeo 10:18 eta seigarren Iberia 11:41. Por el momento en esa clasificación provisional, primer tiempo mejor tiempo hasta el momento para Oiartzun Goitzaz Lapurrak, 10:35, segundo sería en este caso Zumaia B con 10:38. Tercera posición provisional, está a mitad del regata ya para Colindres, 10:41, 10:44 cuarta posición para Donostiarra. La quinta sería Bermeo con 10:58 y sexta 11:41 Iberia. Hirugarren luzeana lanean 6 ontziak eta ia ba Oiartzunek denbora desente jadutxo Iberiari ikusiko dugu. Ikusiko dugu zelan heltzen diren hirugarren maniobra horretara. Lehia polita, Zumaia eta Kolindresen artean, Oiartzunek badakiz erreferentzi horrek, badakiz denbora horrek. Eta horrena da denborarik honen aurrengoz behintzat. 10:15 bigarren maniobran. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Close to you. Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told? Pulls the sun down and the day is almost through. Oh, the whole world is sleeping, but my world is here. Can I be sortzi, Zumaiak, orain geratzen dago, hirugarren eta laugarren luzean. Vamos a ver cómo se manejan las 6 embarcaciones en estos durísimos largos, tercer y cuarto largos. Recordamos que los impulsados de Oiartzun son, por el momento, la trainera a batir, el tiempo a batir en la segunda maniobra con 10:35. Vamos a ver cómo llegan a esa tercera maniobra. Ventaja que tenía de 3 segundos con respecto a Colindres.
consigue remontar, ahora ya está entrando Zumaya y Colindres también, pues muy parejos las dos embarcaciones. Parece que Colindres ha conseguido remontar algo, aunque la Antigua está saliendo muy ancha la embarcación cántabra. Parece que ha salido mejor Zumaya. Vamos a ver esos tiempos. ...16.28 Zumaya, 16.30 Colindres. Por lo tanto, ha conseguido reducir un segundo la embarcación de Colindres con respecto a la segunda maniobra. Vamos a ver si Zumaya es capaz de mantener esa cabeza esos 2 segundos en este último largo. Colindres consigue quitarle esos 2 segundos a Zumaya B, que es prueba de regata, prueba de tanda, mejor dicho, desde el inicio de la regata. Vamos a ver cómo aguantan los guipuzcoanos la embestida de Colindres en este último largo. Más retrasada está entrando ahora la Iberia. Eta atzerago Oiartzun eta Donostiarra eta Bermeo B hurbiltzen ja hirugarren maniobrretara emoten dugu Oiartzun. Iberia nekanera doiela. Ikusiko da zera moldatzen diren hor ziagoretan denbora asko da, iribututik baina nolaki. Emoten dugu Oiartzun hurbiltzen dagoela Iberiari, oraintxe bertan Iberia maniobra egiten. Iberia maniobra ya en la tercera ciagoga. Ya Iberia, 18-12 para Iberia. Y se acerca peligrosamente por detrás Oiartzun. Hortze datoz Gipuzkoarrak hirugarren maniobra egiteko prest. Edo prestatzen behintzat, hortze ja. Patroia maniobra egiten. Hortze datoz. Eta Oiartzun. Ja Oiartzun. Amasello eta Zazpi, 16-27, 16-37 para Donostiarra. Y ahora va a entrar Bermeo. Hortze Bermeo eta Rakelanean, ziagoa egiteko prest. Ya Bermeo B. ...16.59 para Bermeo. Hortze datoz, Eleian, Colindres eta Zumaya. Zumaya eta Colindres, nor baina nor, emoten deu. Bardinduta datozela biak. Zumaiak esan dugu aurrin estropada guztian, eta emoten deu entzat, lebendik, ikusita, Footsteps follow down through the
Zumaia izan dugu aurrin estropada guztian eta emoten dugu entzat hemendik ikusita mantentzen duela abantai txiki hori. Ikusiko dugu azkenengo metroetan sartzen dira ontzibiak, luze erdia bientzako, hortzeako Tenmodeun eta Colindres, nor baino nor azkenengo luze erdian sartuta bi ontziak, eta atzetik Oiartzunek emoten den Iberia harrapatu egingo dagoela. Ahí vienen las dos embarcaciones de esta primera tanda, Colindres y Zumaia, Zumaia y Colindres. Zumaia caído todo el rato por detrás en la regata, pero perdón, Colindres caído por detrás en la regata, pero que se ha acercado peligrosamente a Zumaia. Se acercan las dos embarcaciones. Atención a esa chapa final. Esos 250 metros para ambas embarcaciones. Colindres, Zumaia, Zumaia, Colindres. Emoten dugu. Zumaia mantentzen duela hor. Tosta batero bi. Baina Colindres be indartsu amaitzen, paradak igota, kantapearrak. Atención a esa llegada, ambas embarcaciones. Ya en la etapa final parece que Colindres levanta el ritmo de palabra. Vamos a ver si Zumaia consigue mantener esa zona. Pues aquí Colindres, atención a Colindres por la calle 3. ¡Vamos, Colindres! Hortzeatu Zumaia rekbe, ez da betzi nahi. Hortzeatu Zumaia. Vamos, Colindres. Zumaia, ¡Venga, Zumaia! ¡Vamos, Colindres! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, soy Colindres! Atención a Colindres. Que va por primera. ¡Vamos, Colindres! Y ya Colindres. Hortzeatu Gipuzkoarrak sendo. Azkenengo paladatan sartuta, azkenengo luzerdian Oiartzun, baita ere Iberia. Ia denpora que badaukaguz. Colindres 21:45-47. Zumaia B 21:47-39. 21:47-39 para Zumaia B. Eta hortze dator Oiartzun. Emoten dugu Iberia gainditu duela ja. Gogoan izan Iberiak 3 minutu horretik urten duela. Beraz abantaia nabarmena. Donostiarra be hortze dator. Ondo finkatuta kasu honetan postuak Oiartzun izango da. Nagusi emoten dugu. Donostiarra be hortze dator. Oiartzunek Iberia gainditzea belortu duela esan minke. Atención a Oiartzun, que ha logrado superar a Iberia, que ha salido en la tanda anterior. Eta Donostiarra be hortze dator, atzetik. Hortze datoz biontziak, Oiartzun. Indartzu. Euren denporak be, une batetik beste jakumo daguz. Baina argi dagoena da, bigarren txanda Oiartzunen zat izango dara. Eta Iberia be, lehenengo txandan urte duen Iberia. Hortze dator Oiartzun derrak, azkeneko 5 paladatan. Txalondu bat Oiartzunen txat. Hortze ba eurentzeko garaipen hori. Txandan, baita ere Iberia. Hortze, Onkalatera. Eta Donostiarra bide sartzen dute, ja, Donostiarra be. Eta atzetik hortze dator Bermeo. Azkenengo paradatan sartuta kostaldekoek. Une batetik bestera denbora ofizial horrek. Eta hortze azken paradatan Bermeo. Laugarren kaletik amaituten gaurko estropada. Kalo da, Bermeori. Amaituta de beraz, 6 ontziak euren estropada, une batetik bestera jakiko dugu denbora horrek.
97 para Donostiarra. Y nos falta Bermeo. 22-26-85. Por lo tanto, primer y mejor tiempo hasta el momento para Oiartzun. 21-45-33.